imirwano ikomeye yabaye muri kino gitondo cyo kuwa kabiri mu mujyi wa Kibati, itsinda rya Luberica mu gace ka Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Nguko amakuru yo mu gace, ingabo za FARDC zifashijwe n'umutwe wa Zalendo zagabye igitero ku birindiro bya M23 mu rwego rwo kubirukana. Ibisasu by'imbunda ziremereye n'ibyoroheje byatumye urujya n'uruza rw'abaturage hagati ya Gashebere na Mugazi ruhagarara. Kuva mu gitondo cya kare twumvise amasasu aturuka Gasheberi. Abarwanyi ba Wazalendo bagabye igitero ku kibuga cy'imbere cya M23 ku musozi wa Kibati. Imirwano yamaze igihe kitari gito guturuka mu gitondo kugeza saa sita. Urusaku rw'amasasu rwarushijeho kwiyongera kugeza saa saba. Nguko abarwanyi ba M23 basubije inyuma igitero. Ibi byatangajwe n'umuturage wo muri ako gace ka Gasheberi. Umwe mu baturage wadutangarije amakuru utarashatse ko izina rye ritangazwa yagize ati: Buhimba mu gace ka Walungu duturanye hagaragaye imirwano ikomeye cyane. Nyuma y'iminsi ibiri y'imirwano ikomeye hagati ya FARDC na M23, izi ndambara zatumye abaturage benshi bava mu byabo. Buhimba abaturage bakomeje gukwirakwira mu shamba, ndetse abandi bamaze hafi amezi 6 batuye Rushari na Nyabyondo. Umutekano uracari muke mu gace ka Masisi no mu matsinda menshi ya Walikale. Ingabo za Kongo zikomeje gukoresha imbunda n'indege z'indambara kugira ngo zigabe ibitero kuri M23 ku ruhande rwa Mahulu, Rurora kugeza Kibati. Ku ya kabiri Mutarama, indege itagira abapilote ya FARDC yabuze icyo yari igamije mu mujyi wa Masisi, ituritsa ibisasu ku mazu ndetse ikomeretsa abaturage barenga 40 ndetse n'abapfuye nibura 6. Imiterere y'ubutabazi muri ako karere iracateye imbungenge cyane, aho abaturage bahura n'imirwano kandi babura imiti n'amacumbi.